Assalamu alaikum, урматтуу KG Кар каналынын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн апта күнгө жекшемби. Биз силерге сыйырбылар көрсөтөбүз. Honda сыйырбылар. Ушул ак түстөгү Honda сыйырдан баштай берейин. Жылы 2006, объем 2.4, 10-11 расход экен. Ушул номерлерге байланышып турсаңыздар болот. Титан дискада экен, летний болгон экен. Тонировка басылган эмес, машина таза, эшиги жабык экен. Дагы бир Honda сыйырбы. Буга деле тонировка басылган эмес. Бул номерин өткөрүш бериши мүмкүнбү? Летний болгон экен. Koşunçu dinleyken. O, maşınan bazı kança oldu? 770. 770 bin. Nomeri kандай oldu? Номер оформлениеге даяр. Даярбы? Транзитный номер. Жакшы. Машина каяктан келген? Беларусьтан. Беларусиядан, жакшы. Мынакей туугандар. Номерин өзү өткөрүп берет экен. Жылы 2006, объем 2 экен. О, ошол номерлерге байланыштыңыздар. Атайын мындай. Бул чача тургандар да бар. Дагы бир Honda сыйырбы, Honda сыйырдын жаңы модели экен. Зимний болгондо өзүнүн титан дискасында. Эшиги жабык. Жылы 2014 экен. Объем 2.4, 9-10 расход, ушул номерге байланыштыңыздар. Көк түстөгү Honda сыйырбы. Honda сыйырбы 2 экен. Жылы 2006, объем 2.4 экен. Ушул номерге байланышасыздар. Титан дискада. Булан көбүнчө эшиги жабык болот, ээси жок, ушундай. Калган өзүңүздөр жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Дагы бир Honda сыйырбы, чөнтөккө ылайык Honda сыйырлар көрсөтөйүк. Туманиттер бар экен. Зимний болгондо титан дискада экен. Жылы 99 экен, объем 2, 8, 9 расход. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. Механика экен туугандар, механика. Ой, ички салондор да жакшы экен. Ушул жерде косяги бар экен. Дагы бир Honda сыйырбы, Жалал-Абадтан келиптир. Зимний болгон деген. Эчтасынча. Ички салондор таза экен. Мунун баасы канча экен? 460. Болор жери канча? Сүйлөшөбүз дейт болор. Бул американский? Болор жерин сүйлөшөбүз дейт. Жылы 2000 экен, объем 2. Ушул номерге байланыштырсаңыздар болот. Чөнтөккө ылайык машина экен. Honda сыйырбы 2. Күмүш түстө, туманиттери бар экен. Летний болгон экен. Титан дискада. Атайын мынаны жасатканбы? Же өзүндө барбы? Билбейм. Жылы 2003, объем 2, 9. Onun расход экен. $7500 дейт. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. Эшиги жабык. Күнгө чагылыш ичинде көрүнбөйт экен. Арты зимний болгон экен. Спойлер бар экен. Honda сыйырбы. Биринчи Honda сыйырларынан буларчы. Assalamu alaikum. Машина басы канча болду экен ага? 420. 420 каяктан алып келдиңиз? Оштеле. Оштеле, алмашы жолдор барбы? Жок, алмашы жок. Алмашы жолдор жокпу? Машина таза экен. Стеклоподъемник экен. Жылы 2001, объем 2, 8 расход. Ушул номерлерге байланышасыздар. 3 Honda сыйырбы катарынан тизилиптир. Сиздерге азыр баларын билип бермекчибиз.
Maka titan diskada qara tusda. Eshigi javoq. Жылы 98 объем 2, 78 расход. Өзгенің регионына қатты алған екен. Жалпы айнашасы. Екіншісін көрсеттік. Honda CR-V 2. Жылы 2005 объем 2.4. 10-12 расход. Шunda мәге байланысаңыздар болады. Машина сізде мәге? Болыш қанша болады? 650. 650 бі? Жоқшайыз кәм бар. Қаяқтан келді машина? Ошталай жүрген болса керек, е? Жақсы. Алмаш жолдар бар ма? Жоқ. Жоқ, а? Зимний болонда екен. Ішкі салондары. Ой, атшатқылы ішкі салон, е? Чехолдары да бір өзгөчө қырғыздың ойма чемесінен. Стеклоподъемниктен. Салондары жақсы екен, е? Алу өле мінсеңіздер болады, е? Ішкейінгісіне өтейік. Спойлер бар екен. Үстінде қошынша баяндай багажник шундай бар екен. Мұны салоны қара екен. Honda CR-V 1 чехолдарын қаттап қойып тұр. Ой-бой, синде кожный екен. Летний болон екен. Жылы 99, объем 2, 8 расход. Шолнамедегі байланысаңыздар болады. Машина сізге қарай 400 мың. Туманиттер бар екен. Бағасы 400 мың дейді. Жашыл түсті Honda CR-V 1. Машина сізде ме екен аға? Бағасы қанша екен? 350. 350. Бола тұрған жер қанша болады? 350 бола тұрған жерлі. Кожин сиденье. Летний болонда өзінің титан дискаларында екен. Жылы 2001 екен, объем 2. Механика екен да бұл. Шундайға байланышасыздар. Honda CR-V 2 екен туғандар. Зимний болонды. Жылы 2003, объем 2, 9-10 расход. Шулнамелерге байланышып сұраңыздар туғандар. Мұндай машиналардан кешігіп қалбаңыздар туғандар. Жақсы машина екен бұл. Ешігі жауап екен да. Сен астын жасып қойса олар жақсы болмайды. Ушул жашыл түстөгү, ак түстөгү, күмүш түстөгү, кызыл түстөгү 4 Honda CR-V тартып көрсөтөйүк сиздерге. Булардын баасы арзан болсо керек. Мына актан баштайык да. Накатондар зимний болонда титан диск экен. Эми салон ачык экен, бирок жакшы. Материал сиденьялар. Салон жакшы да эле. Вот. Минче отурган машина. Honda CR-V жакшы машина. Топого да эле бара берет. Экисин көрсөтөйүк жашылды. Бул да зимний болонда экен. Жалат регионуна катталган экен. Ака, машинанын баасы канча болду? Машинанын баасы канча болду? Тартпайлы болот түшкөн. Күнүгө тарта берилди. Макул болуптур. Мейли акам тартпайлы кой деди. Макул, кийинкисин өтө берели. Дагы бир күмүш түстөгү. Зимний болонда экен. Жылы 98, объем 2, 8-10 расход. Ушундан менен байланышсаңыздар болот. Эшиги кандай экен? Эшик ачылат экен. Эшик ачылат экен. Салон ушундай. Honda CR-V 1. İçinde bagaj var ekan. Şundan bir eline kaldırıp koyuptur. Zimni bolunda ekan. Eşik açılmadı da. İçeriyle görüp koymadılar. Maşinanın bazı kança ekan aka? 400 ekan. 400 almaş yolları var mı? Ha? Almaş yolları. O. Qanday maşina? Matiz. Matizga ebe. Жақсы. Қаяқтан келді машина? Оштың машинасы екен.